va fike va haxa tinhlolo kumbe va fike va khongela. Ayena mamukele ka Madzenge YouTube channel leyi mi tiselaka swilo swa kahle, swilo swa xiyimo xa le henhla, swin'wana swa kona swilo swa xiyimo xa le henhla leswi ni nga tshama na swona laha ku nga Hlungwane wa Funukula i swilo swa xiyimo xa le henhla. Va tekatekeni a va swi tivi mi swilo xa mi munhu wa xiyimo xa le henhla ni nga vula ku mi munhu wa xiyimo xa le henhla ikomo wa mabindzu kahle kahle ikomo khalangana ku xeweta hikwavo tivuya ta vona leswi hi vulavulaka hi swona siku na nahlekani i Funukula wa Hlungwane kusuka kwele a Jandriva River. Ma ta ni tsakisa yini hi ku hina ka channel ya hina ne a hi tirhisi strategy swa vanhu van'wana, hi tirhisa strategy xi ri xin'we xa hina hi ri two. Master why hi minkarhi yo tala na maxewetelo ya hina ne ya unique i mhaka ku mi ta tsundzuka na loko hi sungula na master ku hi xitalo van'wana loko va nghena ka YouTube ne a va xeweti. Master why van'wana ve ri a va xeweti mhaka yini va ri swi teka nkarhi leswi loko wa ha xeweta swi teka nkarhi mara swi na nkoka ku fika ka vanhu ku ahe i vusula ene ngopfungopfu hina maAfrika hi maAfrika ha xeweta before hi sungula ku va hi vulavula hi xilo. Se namuntlha mi hi khomeleni eHlungwane siku leriya loko hi karhi hi vulavula a hi vulavula hi timhaka ta vutomi bya n'wina, makulele ma n'wina kusuka le ndzhaku hi vulavurile ka chapter 1 na chapter 2 laha hi nga vulavula ngopfu hi timhaka ta xikolo, hi vulavula hi timhaka ta mafambelo ya mali, kambe laha hi nga fika hi pfala koho loko ni tsundzuka hi fike hi pfala laha ka ku n'wina mi ku loko mi vuya hala Joni after ku lahla a ntirhweni a mi khopakhopa xinjhani hi laha mi fanele ku hi hlamuseta koho ku a ntirhweni a mi khopakhopa xinjhani. Kambe hi nga se za hi nghena ngopfu ka timhaka ta le ntirhweni mo ni rhanga ni yi sungula kahle ku loko mi kha mi vuya a ni se mi vuya a Joni mi suka kaya a mi khandziye bazi or a mi khandziye yini like movha ya munhu wo karhi or a mi khandziye bazi? Okay khalanga mene munhu lowaku loko ni ya kaya ni rhandza xo famba xa mani na mani ku nga bazi. Loko ni ya kaya ni famba hi bazi ni vuya hi bazi a ni swi rhandzi leswiya swa ku famba hi laha kwalani na vutoya ngopfu. Master why ni ku ni laha kwalani laha ka ku mi ni hlamuseta hi vuenti ku loko mi ri bazini a mi lo tlela a mi ri ku vulavuleni hi mbilu hi minkarhi yo tala a ni na mina humaka ka situation yeleyo, so ku na ku nkarhi wun'wani swi pfa swi vuya ivi mi rila mara swi nga jampisi mi ri ka bazi. Ekalanga loko ni suka a kaya hi siku leri ni nga suka hi ro kaya ni tlhelela xilungwini a ni vuya hi bazi. Lexi a xi ta miehleketweni ya mina i ku loko ni suka ni ya kosini wa mhani a ku ri na promotion leyi a ni tshembisiwe yona laha a ni tirha kona endzeni ku a ni ri supervisor a mi ri supervisor a ni ri supervisor a warehouse so a ni promosiwe position ya vu assistant manager nkarhi wolowo CV loko ni ku na hoxela a ku ri na misa n'wana wa mulungu a ni n'wi tolovele ngopfu a ri manager ya mina before mara ni nga se za ni rivele swilo swin'wanyana ma swi tiva ende a hi nge hi koti ku tlha hi vuyela ndzhaku ka swona. No mi nga swi vutisa i xivutiso lexiwani ni mi vutisile ende a mi xi hlamulangi hi ku kongoma mi te mi chava ku biwa ndlwini. Mina xa ku a ku ri na leswiya ni la ta twisisa na ta twisisa swin'wana mo ni tlhelela ndzhaku ne a ni leyi ni lava ku yi twisisa kahle mi ni basisa kahle mi te a mi ri na munhu loyi a mi hanya na yena wa xisati le ndzhaku leyi a ku ri munhu wa serious ku fika kwihi? Okay a ku ri munhu wa serious khalanga lana me loko ni ri xilungwini kha ni handza a ni twa ingaku hi a fanela ku va n'wansati ka vanhu lava
a ni nga huwa na vona munhu loyi wa mi rhandza ni ma ha ri xikolweni hi swona ivi mi phusha mi za mi ta na hala xilungwini eya se loko ni ta ku handzeni a ni tiva ku ni handzela yena kambe ke xo biha or xo vava xa kona i ku ye munhu yaloya u tikumi a ngheni ka timhaka ta marhandzu na van'wani va yisa hayi na misa na van'wani va yisa la hina hi nga vanhu van'wani va ku hi kota ku amukela xilo ku fana ku amukela ku ni meeting chipisi khale loko na ha ri ntsongo a ni amukela mina ni nga rili so na sweswiwani timhaka ta mina or vuton'wini bya mina situation yin'wana na yin'wana yi ni endlekelaka ni hatla ku amukela so ivi ni amukela ku ve ri u rhandzana na xisa R1 or ava tele no se a ni tlhengulini lavan'wana a ku sele yena R1 hayi lavan'wana amba 33 lavan'wana a no fona leswiwa swa ku phuntisa maswiwa swa ku a ku cheka maswiwa eka ni ti byela ku main hi leyiwani kasi main a hi main hi leyi me ni ngona hi phuntisa hala tlhelo ma ni twisisanyana so main liya ni kuma ku va ri ya rhandzana ma ni twisisanyana loko u swi twa ku ya rhandzana main a wu believe kahle ivi at the end main ya va pregnant ya munhu un'wana mara before yi va pregnant yi vi ni tisa a xilungwini loko ni yi tisa xilungwini siku ro sungula leri yi nga fika yi tlela laha ndlwini leyi mhani tlela ka yona ku nga ku ngheni ti-calls tin'wana to tala ngopfu ta vanhu a ri xanga kahle and a ni fanele ni pfuka ni ya tirhweni ni yi tirhweni ni nga tsakangi ni tlhela ni hatla ni chayisa because a ni nga ri kahle a ni lava ku twisisa ku kahlekahle ku endleka yini hi wena ni kuma ku hayi khona yena u ti tshiki ti lathela muhani muhani a tirhi la yi nga helela a ni lava ku twisisa ngopfu kwalano because ku na swin'wana mi nga tshama mi ni hlamuseta ende mi rivele ku mi tshame mi ni hlamuseta papa va tshame va mi byela va ku ni hlangana na lowa makoti ya lephe ni hlangana na lowa makoti a ri na mhisa wa sova ma swi vona ku mi nga ku loko mi vulavula xilo a ni mi tekeli nhlokweni so leswi mi ni byele maybe 3 years back or 4 years back ende loko ni hleveliwa swilo leswiwani ni nga vula ku leswa bazi a ni hleveliwangi ngopfu hi papa ni hleveliwe hi lowa makwenu loyi a landzaka ende sweswi matani lava yini laha hi extenda nyana nkarhi ne yes a hi na nkarhi wo tala because ma swi tiva ku ni lava ku tsutsumela ka swin'wana laha hi extenda nyana nkarhi ni lava ku na mintlhakatlha kahle ne namuntlha video leyi ku ta va ku ri video nyana leyi nga ta va yi ri na nkarhi nyana wa le henhla and then la mi hi hlamuseta a ni liya vhele mi hi hlamuseta ku xiwe xi khata xikero xi tsema swi ya kwalomo ku makoti vuya endla 1 2 3 so mara hi vuyeni ka liya ya bazi liya loko mi kha mi vuya kaya tanihileswi mi nga mi tshembisiwe position entirhweni xiyimo xa n'wina loko mi ri bazini a xi ri njhani a mi titwa njhani na n'we ku hala ni khalanga ma vutisa xivutiso xin'wana na xin'wana lexi mi lavaka ku vutisa rhanga ni mi byela vayingiseri ku na khalanga van'wana namuntlha va nga behind ku na khalanga van'wana emagoveni emukasi i khalanga i xilo xin'we emakarini okay loko ni kha ni vuya bazini mo ni mi byela ku loko ni khandziya bazi a ni twa ingaku na lorha or i milorho leyi ni humaka mi nga tlelanga ni twa nga ku i milorho ku mhana va ha ri kona misaveni don't forget number phone ta mhani ti tiva hi nhloko ne ende kwalaya ka foni ya mina ti-dialed number ta mhani a hi khale a ni ti dayilini loko va ri kwini va ri Polokwane exibedhlele ma ni twisisa so loko ni nghena bazini a ni yo ganama kunene leswi swa ku khigetela ndlaza or ndaku windscreen ani swi tiku xi vitaniwa a ni yo khigetela la ni yo leswaku kha ku ti chayela ti-sim a ni kona ne le ka ti-sim leti nga ku chayela na ku tlanga hina miswiti mina ni munhu wo rhandza ti-earphone ne a ni nga vekelanga na swi sweswo leswaku la mihleketweni ya mi ku tlanga cassette ya ku why mani la mihleketweni ya mi ku tlanga cassette ya ku ni ta khopa na loko ni fika tirhweni na so ni byeleni loko se mi ta fika andlwini mi fika mi veka beke ivi mi tshama byi bile vurhongo or still a ma ha ri na ku gayela ku mani i khala nga ni dya nchumu ndlela hinkwayo kusuka kaya ni ta fika la xilungwini ni yo nwa mati ni fika ndlwini ni nga dyi nchumu a ni fane ya tirhweni late I remember a ni fane ya tirhweni late because a hi xa mundzuku
ni fike ni ganama ni bwanyana hi xirhongwana loko phapha ni pfuka ni tlhelela ka night shift. Don't forget loko mani va hundza misaveni a ni ri ka night shift, so loko hi fanele hi vuya ka day shift mina ni ri kaya se ni tlhela ni vuya entirhweni loko se ni ya ka night shift a na ni tirha 4 days in 4 days off. So loko ni fika ntirhweni me ni munhu lowa ku xiyimo na amukela mara lexiya xa mhana xi ni tikeri ngopfu. So loko ni fika ntirhweni ni fike ni nghena mi nga ti gedle a ni ri hava i studio xa n'wina lexiwa tshamani kahle mi pfa mi ku i nyana ni vula ku mi nga mi tlhelele swilahlweni hayi a ni mo komba vanhu ka mi ri ka situation ya so mi fane na n'we loko mi vulavula na swi tikomba ku hi n'wina n'winyi wa swona swi nga endli nga mo tiputa hayi a ni tiputi i ku se ni nghena ka yin'wani cassette. So loko mi ta fika entirhweni a ni ntirhweni ha xewetana na vanhu lava hi tirhaka swin'we ha bula na vanhu lava hi tirhaka swin'we a wu ri njhani moya wa le ntirhweni like so siku rero loko se mi ta fika ntirhweni siku rero sungula loko mi huma a kaya kalanga loko ni fika ntirhweni moya wu ri kahle ne ni fike ni swi twisisa ku okay wo ni teka leswi mhani tala ku byela va yisala vanhu va supervisor ku siya ti-problem ta wona gatini ni fike ni siya ti-problem ta mi gatini a ni nga yi a change room mina a ni cincela ka tafula leri a ni tirhela ka rona and a ni ngo cinca nchumu a no fanele ni fika ni pfula loko yin'wana ya tidrawara ta mina ni humesa reflector ni mbala yona because a ni ta ni mbalini leswi ni fanele ku mbala swona a ni fanele ni mbala jean ni mbala butsu then ni mbala xikipa ni kota ku mbala reflector. Then no fika ni mbala reflect ni ya va khomisa meeting because loko hi sungula ku fanele ku khoma meeting loko hi fika hi khoma meeting va yisala va va teka mali leyi a va yi hlengeletini tanihiloko u sukeriwini a ku hlengeletiwa mali yo karhi va ku hayi super hi leyi mali sweswo swa ku taniya ma swi vona ni nyiketiwa hi loyi a ni n'wi veki as a team leader then mali leyi a ni teka ni hoxa xikhwameni va vula ku yisa leyi tirha kahle challenge yivi so ni ku no problem na khomi foni ya khampani mobile phone ya khampani yi nghena call mfoneliwa hi manager loyi ni tirhaka na yena a hi luya ni ngete wa mulungu wun'wana wa munhu wa ntima a ku hayi Mr Hlongwane mi kombela ofisini a ni ya ofisini loko ni fika ni nghena ofisini mind ya mina a ku ri ku misalo wani u la ku mirisi exactly u la ku ni khoma xikatla tanihi ku wa swi ku huma kasi u nyanyisa mahlo munhu loko ni fika ni tshama xitulweni a ku hi xewetana u fambe njhani fambe kahle munhu mo va ri hava sawunyaka yini a ku hava ri hava ha ku lavi no mani a ku manejara leyikulu ka vona I remember a va n'wi vitana hi general manager or yini mani luya or a va n'wi vitana warehouse manager ka and impela a va nga ha mi lavi kahle i voho manejara kumbexana a xi lo makeleriwa mi nga rivali ku loko ni nga ha laviwi a ni laviwi hi mhaka ya ku mini munhu un'wana wa ku loko ni ri tirhweni as long kha ni ku nyika production a ni laviwi hi tshikeleliwa hi mhaka ya ku hina hi vanhu va ntima a ni nga swi lavi sweswo so mina manager leya a hi holovela timhaka ta ku ni tata ka leswin'wana na ku mi nyika xikombiso xa ku xifaniso xa ku mina manager leya a hi nga kumani minkarhi yin'wana mhaka yini a hi nga kumani because loko o ni foyinela u ta ni rhuketela hi Afrikaans ni tlherisa hi Xitsonga loko mi ni tlherisa hi Xitsonga u tsutsuma byela timanejara ku mi ni n'wi rhuketelini hi language leyi ha nga yi twiki ni fika ni ku na mi Afrikaans a ni yi twi kasi mi Afrikaans na yi twa no ka ni nga tlherisangi hi Afrikaans ya ka vona ni tlherise hi Xitsonga xa mina ne loko sweswo swi endlaku a ni swi lavi kahle a ku ri trap exactly a mi trapiwi ku little mistake a ni trapiwini a tirhweni un'wana na un'wana ku na mufambisi loyi n'wina a mi tsakelaka loko va ku na sweswi ni vulavulaku ni le ka that situation but unfortunately munhu loyi a lwaku na mina mina yehe hi le kule hi ku mina ni wela ka department yin'wanyana se yehe i na problem a ku ni diyimele dindla mistake so ekhalanga a ni ri best supervisor mina laya a ku ri a shift leyi tlula shift leyi mani tirhaka yona lava va nga ta vona nkandziyiso lowu va tirhini a Shoprite warehouse ya RC va ta mi byela ku C shift a ri best ne
and a ku ri hava a ku ri lembe la ku mi nga vulavuli njhe mi vulavurile a ku ri lembe mani loko ku ta endleka swilo leswi i 20 mani loko mani va ta suka misaveni loko mi ta a ku ri 2014 ya a ku ri 2014 February. Okay se ku va laha mi hisalo a ku a va ha mi lavi mi ringete ku swi question ivi a mi hlamula hi ndlela ya kahle kumbe xa i mi kombise ku indeed a ma ha laveki a ku na loko mi tirha na timenemene ti mi hehla ti kha ti vulavula marito ma ku bambetela ne ni na kuma xitori xa ku ni xavisiwe xavisiwe hi vatsonga va ka hina vambirhi i ti-manager ni xavisiwe hi yemisa luya wa ku ni vitana ni tirha na yena as a manager only to find out ku a va swi lavi ku ni ya nghena ka xitulu lexiya ne and hinkwavo because mina loko ni tirha a ni tirhi as a pipi a mi ngo lo suka va mi kandziyisile kokwala ka ya kandziyisiwa yi nga yi nghena khalanga na ta ka yona ani phela va vona leswi swa ha tako hi minkarhi yin'wana tala ku vula swilo swo tala nene ku okay ni le ku rileni na mi ni ri lamani mi ri lamani mara nkarhi wun'wanyana vatswari va hina loko va ri koho a hi koti ku dyondza swo karhi kumbe ku kuma swo karhi leswi hi nga vekeriwa swona so swa endleka ku famba ka mhana n'wina ku ri ku pfuleka ka swilo swa n'wina hi mhaka ku se i nkarhi wa ku swi pfuleka hi mhaka ya va nga swi voni leswiya that's why swi endleka munhu un'wana loko ku fambe mutswari ivi swilo swi pfuleka va ku i khendzile kun'wana a ni va bohi mhani ku swilo swa n'we swi nga fambi mhana n'we va ha hanyi so loko mhani va ku loko mhani hi se a lovile ta sala swilo swi humelela so ni khalanga ya ku continue ehenhla ka yona loko ni ku a yi ri best shift liya mina a ni swi kota ku vulavula na vatirhi lava ni tirhaka na vona hi phusha ntirho hi tlhe hi endla na ti-extras leti a ti fanele ti endliwa laha mi a ni tirhela kona a ku lodiwa titiraka na ku afulodiwa ka titiraka leti nga ri 10 ti vuyaku na xitoko na leswi khomaka xitoko from kwini a tixopeni so na ku loda xitoko xin'wana lexi a xi tshama hala ka hina ku xiya tixopeni or xi ya ka warehouse liya yin'wana leyikulu va yi vitanaka hi DC so a yi ri best because a ku ri hava ku a DC va ta ku va xota ti-empty ta titiraka ka hi yeni kokwalani mi hlongoriwile mi byeriwe hi nomo mi tlhe mi nikiwa na papilana lexi ni nga hlongorisiwa xona ku ri ni byeliwe nga ku a no hlongoliwa manager rate a ya ha ku lavi la consulta na agent ya wena ne na ha ri kwalaya ni vi ni humesa enga vanhu lava ni tirha na va tiva ku hlungwani munhu wo rhula ni vi ni humesa enga loko ni teka foni la ni foyinela manejara yin'wana a ni tirha na yona i mutsongo wa ku huma bush ni ku hi milambo swini ku endleka yini na i mani na mi ta mi ku hi ta vulavula kahle same time no huma layani ni siya foni leya ni fona yo ya khampani ni fone ya mina hi vulavula ku ni kombe munghani lwisi ni ta mi byela ku swi endlisi ku yini mi ku mi ta heta yi solile ni rhuketeli ngopfu no huma a na halelangi munhu vafana lava ni tirha na vona va ta mi byela ku a ni lelangi okay a mi lelangi and then mi suke mi famba mi teka swa n'wina ni humela handle ni fika ni vulavula hi phone call ivi ni heta ni khandziya thekisi ni vuya madyambu ya lamaya loko ni kha ni vuya mihleketweni ya mina ku love mhani ku hele tirho se ma tshikelele se i yini swiswona so ni byeleni loko mi fika andlwini mi hleketa hi kambirhi ka nharhu mi byeriwe ku mi vuya mindzuku ta vulavula a mi ku yini loko ni fika ni hleketa hi kambirhi ka nharhu na ni ti vutisa ku kahle mi ni dyo hi kwini because misa luya wa manejara inside ni n'wi vutisi ku what's wrong u ri wena a nga swi tivi ku yi kwini ni n'wi vutisa lexi nga endlaku ni ku ni rhuketeleni ni vutisa yehe luya ni tirhaka na hi manejara u ri a wu swi tivi ku mi ni ye kwini wo kha swi ta ku ni a kosini a ni procedure yi fambaka ku ni supervise ni report-a ka site manager agente na manejara leyi ni tirhaka ka yona ni report ka n'we mi ri 2 mi yisini mahungu na loyi a ku hi yisini hi lexi a nga ni byeli swo ku hi yisini leswin'wana a nga ni byeli nchumu ni fika ndlwini ni ganama ni nga ni vumbuluku ngopfu a ku hisa nhloko ya mi hi pandza ni heleliwa hi moya because a ku sungula na vuvabyi bya xifuva
lebyi byi nga ta hi siku leri mhani a va nga hundza hi ro misaveni siku leri ni nga vula ku a ni heleriwa hi moya kha ku hisa ni sense ku na swin'wana mata loko ma vulavula mhaka ku heleriwa hi moya ku ta swin'wana enhlokweni ya mina swi ni nga vula ni ku a ku nga ri na swin'wana swo karhi leswi swi sukaka kaya hi ku mi nghenele hi mavabyi siku leri mhani va nga lova hi rona ku vhela ku va ku ri why ku va ku ri case yin'wana yo ka yi nga ri kahle hi khalanga a ni khale ni kha ni nghena kereke ne ya apostol mara a ni nga believe ku ya ka mporofita mina mara hi 2014 hi laha ni nga believe ku ni ta tlakuka ni ya ka mporofita